พัดพายมูสาวป้าประเทศกระทั่งวันนี้กันในเส้นสาบังอิน YouTube sermon ละดุงาสับนิคูเลสันเดย์ทุดอลBible ตัวกิฮิลนากิตุเราหัวเอามาฮิเลดอนบุตนาก็เห็นบอลจิงดิ้งไอฮิกตีเป็นจูตัวนี้เห็นดอนบุตนาวิดีโอขัดบอลดิ้งก็ฮ่องกงเกตตาอินเฮจิวิดีโอเห็นกุมลังอาปัตนาดอนบุตอินที่ไอหินรีเควสส่งมีตั้มตานมตาอินฮิซองเล็บพัดกิเลมกันในเทปอินกันในบอลเทปมันมองปอินยาจะตู้จุงอาฮิพัดเล็มกันหินละเฮจิวิดีโอจุงจังฮิดอนบุตนาเห็นบอลเทปดิ้งก็มตานะฮิบูแอนดริวซิงซุน Apostolic Church อากอนาSunday hi sahimel chi na ham chale 666 kiti hi ipiham ti chungchang thudol thupi mangcha video in sim pen chu don but na ka hin bol ding a hi chi video don but na pen hi khat mu sin na le chungnun ki chu na ka bol a hi po in alanga Bible to kinai zo a ki hil na pen chu hoi pen ham ti mu theina dinga ka hin bol a hi puan riu sing sun jong anigel khilawa chile viewer ho zo song anigel khil na lo ding in lungkot khong pumin na het thim naw ka hin nge zo na he pathin tu ta ngai lu su ke hi je wa chu pathin tun hoi chi pen a sei mom ti hi avela vel kit na dinga kong din do he chule puan riu sing sun to say video hi phatike chan ka avia vel ka nga in amas pe na hi ta bang ho bungin ta sanna anei e ti chung chang pan sat no sei na ka he in chuting ta le anil kal na thu sein aman tal ama din na thu sein chi thum ta banga a khen za na ka mun e ya sa tu nya hi kin jong i tho zo si hi apan ban cha velvat na ka hen a mi pi ho zo si to no ho zo si to tha khat chana Bible to ki hil na hoi chi pen zo hi pathin thun a se ham ti hi phot chit na in nei wa study in bol khom de wa hi chi video hi ka hin bol a hi na hi chi ATM channel hi in thu di chu zangkya ki phong zinga thu ta chu lam ki zot pi zinga hang santa pathin thu ki phun namun a hi in tu chen ya engkal sun khom pi ho zo si chunga ki pa thu ka sei na he chule to khom pi loi le pai ho za la hi chen ge hung ki ge hi ti jong hi am ho zalin pathin ka thang wa kin na he ATM channel hin YouTube channel a ko na pathin thu dong jing ho to ki za mat zu ki za mat tu thei jing na ding in WhatsApp group jong ki hong in ya chu Bible a ko na het thim lo thu do nom nei hon don but na namu thei su ke ni devin WhatsApp group hin join jing win lang ki phalam lo hila na hin nong jaw su ke ni devin ka tim su ke ong jaw nom jaw si ni anuya ling om min he hin me lot wilang hin joy su ke win lang most welcome ni jing we ti hi pa kai mena ka hin phon do he tuin point riu sing son video hi ban nei chan ve ki tivin don but na ani nei hi tivin koi thuili Bible a to kinai zo ham ti pa hi ani ve hi tivin thuta le khan thena lunggel nei su ke dingin viewer ho lo sin lungkot khong pom ani ngai su ke ta hi ti ve dunia thu pi ding hi Sunday nit ho hi sahim number zagup song gup lagup nei a hi ti a thuhil elawa a umin hi chi thuhil nei ho chun sabat nit te ding sabat nit lova kigin ni nit lova pathian ni itiu tuna i hon Sunday itiu hi Sunday nit ho zo se hi sahim number mel chi na nei a hi ta ve ti in pansat na ane devin hi che pansat na ho zo se chu tunia ila khomwa hi cha ko Bible ko na i vit tu dingu i sei tu dingu ta abe monga Sunday ni zo se hin sahim mel chi na chu anei mong ham ti hi i sei khom dingu hi Sunday ni khu nit hi sahimel chi na nei hi tai tia thuil ila wa me ti hi 7 day Adventist hobung ti lo hobung dang kamu po na hi achu tai le puan riu sing sun hin amin pha num lo wa nga hi 7 day Adventist ta san na thu nil kal na ain sei hi ti hi ki chin sen kamu chi ni na hi ain la tu na ka sei nom hi 7 day Adventist so hin Sunday ni khu dit ho hi sahimel chi na nei hi tai tin a ki sei po in ahin la sahimel chi na ki ti hi pathin dan thu sanga mem dan thu a chon nom na zo a hi ti pa hi ki sei zo a hi na hi hi chia chu Sunday le sabat ki ti hi pathin dan thu pi nit le pathin dan thu pi nit lo ho chon na he do theina pen hung hi ding a hi tia ki sei zo a hi na hi ye chun puan riu sing sun tu se ho hi aban ban chan ani ve hi divin don but na dinga lom chang si don but na hin bol jom pe hi ti ve hi chi apan sat now i het thim theina dingovin Bible changa konin ka seileu hen Exodus bung som thum le bung khat chang som le chang ni chang som le chang thuma hilaya konin pat Bible chang
atupi lai lai hinzan doing gatin ban a bible chang mo kha ga sim kilen ezekiel thim gau le khabu bung som ni chang soma pat chang somani isima ahile hilai bible chang ni hi zan do in tunia sabat i sei ho chun kigin ni hi pathianin israel te hi nga sabat ni dinga anapi chu a hi en adi jong adi en hi che sabat ape chu tunia thuzun tha phat la ya ei ho bung phat zonga hin krista ta asan pathin ta asan ho zo se jong chun he che pathianin mel chi na ding le nit dinga anape chol nga ani chu anit anga hin he che sabat chumin anit lowa hi le pathina ko na pathin cha hi na mel chi na chu changzo lo hi ti in tunia sunday nit ho alo sunday ya ki khom ho zo se he pathina ko na mel chi na changzo lo hi ti in a sei jivin hi ei man ita san nom lo chu tu chom hi ta le pathinin chor nga ni khuwa hi mi zo si ni tinga an si ma hi in zudatia ding bo sia ni sim hi poi ti hi ki chin tan a ki mon a hi aje chu pathinin sabat ni khu hi mi zo si dinga asim hi ti chu mark bung ni chang som ni le si gina ki chi tan a ki sei jan a hi hichima bonga chu tu phat nung le si ki chei ko na sabat le sunday ki ti hi pathin mi te ho le satan mi te ho ki tu mo na ki kal na lin pen khana hong pang ding a hi ti hi thim gau thui la ko na pathin thun ki chi se la gui lung nga sei sa a hi na hi sabat le sunday sung la nga a hin hat chunung mi ni athene ding ki chu om jingin khat chu hingjing pathin van le simpa nigup sunga na tonga ni saginya cholu pathin chu he in khat chu hi ki na hele ti la bula patna hingjing pathin hindojing satan chu a hin a hi sabat ni khu ki ti hi pathin dan thu pi banga chon ho ni khu a hi in sunday ni ki ti hi pathin dan thu sanga mi him dan thu ngai sa mi ho chon na ni khu zo a hi jingin a hi ichi achu sabat le sunday na mana ko na hi pathin zo hi chibe na bu ham satan zo hi chibe na bu ham ti hi kilanga hi in koya dinga na ki ta zo ham pathina de agina ki ta zo ham ai lo le satan ade na ki ta zo ham ti hi sabat le sunday na ni na ko na hi ki phung no ding a hi na hi achu ti le nang le ke ya dinga hi chingthei ta thulu isim na ding ni khu poi mo ta kha ni hung lung ding a hi ti hi ki chin tan ki mo na hi pathin dan tu pi banga chong ani khu kan ni ding ham sabat ni kan ni ding ham ai lo wa hi le mihim thu pi ngai sa na zo a sunday ni khu zo kan ni ding ham tia thulu sim na ding phan hi mitin lung sunga khat ve hung lung chi ding a hi in chule hi chi thulu sim ding phat le ni khu hi hung lung loi chal ding a hi ta in agam tha hil ta poi ti hi tu nya ka phun no nom a hi na hi pathin tu thing bible chen hi tin a sein hi cha in pathin thu le jesu krista thu ni mi thing ho thu ha je kilanga a hi ati na hi tu phun bung som la li chang som la ni pathin dan thu banga chona achong ani khu thing ni a ko na hi pathin mi te hi nau phun do a jesu krista ta san thu zo hi na i phun do sawa chole pathin mi thing te i thu ha ji a hi nau kila na a hi na hi laya mon a sei kit na wain leise na hin atta aslem omin thim gau hlem o male ata omin ata amal hlem omin chubanga chun chang ta omin chang hlem omin krista jong cha ta omin krista hlem jong omin chubang ma chun chol nga ani jong hi ata omin a hlem ome ati we yuti chun kigin ni saturday kigin ni kiti he bible a ko na chol nga ani ata ta chu hen sunday kiti pawang hi chol nga ani a hlem a hi ati we he chun a hlem zo se chu pathina ko ni lo ji in hi che sunday mang ho chu mel chi na achang ta we Matthew bung som langa chang som la thum na chun wana ka pa phulowa ke chang si chu ki bot do ding a hi ati na hi hi chi bible chang hi tu ni e ho thu pi to ki tu in a context dung zuin mang chalewan simti la ko na pathin a hin phu do a chonga ni khu thing chu ni khu ta be chu hi in ama wang pathinin a phulowa hung mo ke do mi him ngei da na ko na hung ki phut do chu sunday ni khu chu in hi chi pen chu ki pe manga ki bot do a ki pe mang tha ding a hi na hi hi chunang la kein ita san nom le ita san lo chu thu chom hi ta le pathin thu a chi dan chu hi ti chu a hi na hi bible a ko nai mu do thei chu phem di tinga le pathinin ke le ka mi te ka ki mel chi naw chu ka chor nga ni khu a hi ati na hi
hi chikal wal chun ke ma hi amo sa thing pa pa kai chu ka hi ti het thein ding win ke le amo ka mel chi na ding in chor nga ni khu jong kan pe ati ni 𝐬𝐞𝐿 bung som ni chang som le ni na ki sei jana he alang khana ga sei ki ding chun bible ko na ki mulo sunday ni khu chu sahimin ke le ka mi te ka ki mel chi na hi ati kin nei hi chi sahim mel chi na video dang kan sei na zo si le thu phun bung som la thum video ka hil chit no ha chun sahim chu koi hi kan sei so ke ta in ya chi het chin nai lo wa hi le anu ya video link hi ka koi in hi chi video chi ni vet dio he tunin som kim tan ki se nang le hi chi sahim hi PPC kiti Catholic Church chu hi in hi chi Catholic chun ke le ka mi te ka ki mel chi na tu Sunday hi ti na sei ki na hi Catholic ho bung hin chor du ni sabat a ko na Sunday ka khial do hi holabi thu dola athunei pen ta hi naw mel chi na hi ati nei hi chi ki sei na chu The Faith of Our Father kiti page 89 1917 Cardinal Gibbons lekha ba chung ki sei jana hi ta san ha sa le hi tivin gel dan thim mo le jang le han so pite ho sabat le Sunday kiti hi pathin le satan athunei na ding akichu na mun hi jing a hi na hi chule hi chini khute na hi ama mi te akimel chi a hi ne ti hi ka phone do no ma he ai la mel chi na i de changham iti kinale amon asei kitna ba chum thu phon bung som le bung thum chang som le chang gu chang som le chang sagi a ivena ile mi zo se alen aneu a hau avai chamlen le so hi cheng zo se chu khut ziet lama ahim a chaluwa ahim mel chi na chu aban nei sa tai chule chu che sahim mel chi ina amin ham ai lo wa ile mohor nei lo chun cho thei lo ding zu thei lo ding ti in jong as an sei thana la yen he hi chi sahim number mel chi ina mohor hin nei amin ham alor an number mohor hin nei ho zo se chung chang thu a sei na hi tua sopi sabat nit dinga sei ho chun sabat ni lowa Sunday ni ho zo se mel chi ina jong chu tabang chu he hilaya mel chi na thu pon bung son bung thuma ki sei hi Sunday ni ho satanin ai lowa le sahimin mel chi na api anei ho chu hitai amas pe na thu pon bung som la thum hin ipi se ham ti chu het thiem lo wa a hi le laya sahim mel chi na ki sei aban ta le cho thelo ding zu thelo ding dan khat ki sim lo ding ki ti ho jong hi ipi ki sei nam ti ki he thiem thelo ding a hi na hi tunin thu pon bung som thum sung buling sera i hil chit nan ding man phat om po in hian lang jong la chom kim tan sing ka ting thu pon bung som la thum hi Roman Catholic political power le United States of America political power chom kim ta ki zil do na mun prophecy na a sei na mun hi ti ka sei do no mai in i het chit num vai le a video link ka koi kinin Bible thim gau thil mua USA gam hun kitum do ding ki seina ka seina video chani ve ven lang anuya link ka koin e cha chu thupun bung som la thum sung ki chin sanai mu de hedi ka sei do no ma hi tu ni ai thupun bung som la thum azo na la ma sei mail chi na ki sei pen so pi Andrew sing su ne a sei pen chu hil chen an neu cha ka hin mol ding a hi nei chule ma chun alin an neu a hau vai chamlen la su i chang zo si chu a khut zit la mohim a chalo a hi ma mail chi na cho ban nei sa hi chule chu chi sahim mel chi na amin a hi lo le amin mohor nei lo chun chat thei lo zu thei lo a hi ati nei thu phun bung som lo thum chang som lo chang som si na sei jana hi ya chu tu phat na nunga hi ipi hung lung dham ti tinga le ho bung le sorkal ki gom khom ding na ain to hlon na sahim mel chi na ain sim do hlon ding ati hi chi ho bung le sorkar ki ti pen chu Roman Catholic Church le United States religious power le political power hong jo khom din so asai na ahi nai ai le sahi mel chi nai pi ham ti zuga hil chi kit le hen adi tears da study board man kit lo ti ya chu sahi mel chi na video ki chin sana pungkhat lingdi chat ka hil chi na video jong omin ye chun chi video chat na ngai kit le hen sahi mel chi na hi abul apat atop chan ge ki chin sela het ding o he ti ka sei do no mai alang khat aga sei ding in sahi mel chi na ka sei pen to Bible in thim gau thil mo USA gam ki tun do denga sei na video ka sei pen ku ane ve hitin ani ngai lew han tuni don but na video ka sei hi ki chin sel dinga in ilum don lo de hi ka sei do no mai ai chu tu nia hi puan riu sing sun don but na video ka bol ai a chu thil zo si ani nga nong nai zo sia ki explain thei lo hi ai la man a point tat sa hin bon na ka ho bo se ki explain ding ya chu het thim ha sa tam ta zo thei hi
yang le detail ta ngai nom hon chi video chun head thim sat vai le tu na ka sei hi aboi ding ma cha ampoi ti ka sei do no ma hi ya chu sahim mel chi na ki ti achom lam ta ga sei dinga chu pathin mel chi na tabang ma hi in chonga ni khu chu pathin ami te dinga pathin to ami te ki mel chi na ni khu dia pathin ni pi hi di chu ki chin se la ki mu chu hi in chi chu pathin mel chi na hi in pon riu sing chun chun pathin mel chi na chu hagau thinga pathin ami te mel chi na hi atin hi nge chi chu di in azau ting le hagau thing mel chi na pen chi pem di in sei chin diu hi in pon tho ta ni ngai ta di ti we ti ka sei do no ma hi na hi ya chu chonga ni khu ki ti hi pathin ami te mel chi na hi in hi chi chonga ni khu hi dan tu pi som la thu pi ali na pen cho hi na hi chi chonga ni khu in no hin pathini ei sim pau hi pathini thiro si sim pa pathini van le si sim pa ei mo nge ti i phun do naw practical ta iwet sa naw cho hi na hi chi chonga ni khu in no hi chi chonga ni khu cho pathini te ani phu do ha mi ti ngai le pathini leile van sim ti la leile van ani sim zo zo ni gup zo a ni sigi ne pa cho ni sim do pa ne ani sim do hi tai hi chia chu judami greek mi ki ti koi manom nai po in pathin mi te hobo adam eve ki te hobo chanom na lai in vanui mi zo sin chonga ani khu chani nit hi ti su ki mu a he athil sim an to chang sia ko na ni sigi ni chu pathin ki chorna nei je chun i ni sigi ni chu pathin pat thei bun asu thi nge ati na hi genesis bung ni chang thum an la hi chi sim tila pathin chonga ni khu thing a hin sim pen hi phal cham khat zo ting le antichrist it you papacy chun ain hel do ding ni khudang khat ain hel do ding a hi ti chu ki chin sela bible prophecy na sei hi daniel bung si gi chang som ni langa chu sim ti ngai le ama chun phat le ni khu le dan thu ho ain hel ding a hi ati na hi ata ben catholic ho bung in laodicea khom pi ki ti AD 336 lai chun council of laodicea ki ti mona chun pathian dan thu la adinga phat sim na theiding ki he sun sun chornga ni dan thu chu chornga ni thu bi pen chu ain khel ta in sunday ni ain la lu ta in nam dat na ain nei ta na he icha ki para chu sunday ni ku hung ping no ai ta na he pathinin ama kam chang le a khut ngei ta ani ji dan thu ki hi koi ma chan a khel thei lo hi in he jong le ama nu chan ni khel a hi pathin tu ting piti sem ke man ka kitip na su ke pong ting ka kam sung su sa ka thu se jong khel pongi sam som ge la ko chang som thum le lin a ki chi ta na seizin pathinin asut do sa pathinin akam su sa adan thu ki jo koi ma cha le sin a khel thei lo hi ai la a khel ni khat bo se no min is chu amanu papacy bo se cho ni na hi hitia roman catholic in council of laodicea to thil dang ki gom khoma chonga ni chung chang thu ani khel na thu sim mo hi het lovin imacha ki sial mang om po in mu theile lang phung ta ki phung in thiro se ki ani ki ji do so kai jana hi chona roman catholic church son jong hi chi ke ho na to hi ve tin hang san tan vanui pumpi mi te ang song aphung do jing ni ve sa na in the convert of catholic doctrine 1957 ed st louis b harder book 1930 page 50 January 25 1910 ni khwa pop 10 thu do na nei na wa chin hi ti hin thu do don but na an chi la na he thu do na chun ipini khu hi choru ni khu ta be ham tian do ai le pop chun ki gin ni tiu saturday hi choru ni khu sabat ni di ta cha hi ati na hi ai le mi ho chum do kit na wa ipi ya sabat ni khela sunday ni kinit kha ham ati ben ai le pop be na don but na chun a jesu catholic ho bung in laodicea khompia jo sabat khelas sunday zo ni dinga aphun do hitai ani ti na hi chule catholic ho bung ke phausa tan hi dina sebe ket lai jin hi catholic ho bung hin chodus ni sabat a ko na sunday ka khelu hi haulebi chunga athunei pen ka hi naw mel chi na hi tin sei do kin hi a sunday hi ki ho mel chi na hi tin a sei jing win hi chu the faith of our father page 89 1917 Cardinal Gibbons na say na so ahin ai thin chonga ni thengta nit hiala sunday ni nit na ding kiti hi azouting le sahi mel chi na hongi ding hi tia ki sei cho ahin ai hi chi sunday ni khu nit na dinga thulu sim kiti hi pathin dan thu sangin mi hem dan thu zo kom no me elo le chon zo ta nge tia thulu sim na ahin ai hi zong le tu pha na hi sunday mong hoi sahi mel chi na nei a hi ta in nam da e ta we ti in
koi machana ki hil po in chong la hi jong hinai lo hi ti hi ka sei do nom ki na hi ama wang le si ki chei kun ting le thu pun bung som le thumna sahim te ni hin ki thu khoma vanu ye sit pom pi hi Sunday na dan khota Sunday lo ki ti pa sa hin bol han ding ai in hi chinit nom lo ho zo si chu su gen thile bol gi ma ngoma azona kia ki thana chan ya thu pi jong hom ding a hi ti Bible prophecy na se hi thu pun bung som le thum chang som le sagina chule chu chi sahi mel chi na amin chu a hi lo le amin mohol nei lo chun cho thei ta lo zu thei ta lo ding a hi ati nei hi ta bonga cho thei ta lo ding zu thei ta lo ding tiong ki sim dan hong do a Sunday lo hong ki fasting le chun hi ta chu sahi mel chi na pen chen nam da na hong ki pan ding hai tai ti ka sei do no me cho thei ta lo ding zu thei ta lo ding dan ki ti hoi ita bang dan ham ti ne het chi nom de ka ta sanin ke chun sahi mel chi na video ka sahi lung sit an anavete te vin tia pa kai mina ve vela ka tip na hi ve tu na ka sei ne het thim lo tam ta lo si video da nga ki hil chi su ke tan ele tu na video he chi sau be se na lo de nga so pi pa tu se a point ha don na ka hin nei zo he ti ka sei do no ma he ya chu sahi mel chi na dan ne chi dan chu ivet ti ngai le ta sa chunga hung kaya hung ki ji kaya ta tu ho ta bang lampang ki sei na to ki sam ke na ima cham lo a hi na EYD barcode other card ki ti o sahi mel chi na to ki sam ke na ima cham mom lo a hi na hi chi hi mi mol Bible thu a su sa hello wa pang ho ki hil ngol na thu si ma hi bawin cho ta bang hi pathin thu lagau thing a pui mi pathin tu het chin san ho ta san ninga ki lom lo ta hi bawe ti hi tu nya thu ta hol num ho zo sila ka phon do hi haya chu ka sei jing banga pathi sahi mel chi na ki ti hi pathin dan thu sanga mihim dan thu zo a chon nom na thulu sim na lam zo chu hungi dinga hi ti hi ka sei do hi ale tunia Sunday ni a ke khom ho hin hoila ya mel chi nei punu ham e khut je lamu wala imacha umpon ai loi chal pa ngal imacha umpon ti ido kinale ama hon hisilai mel chi na a sei thlap naw jong hi zat chom bele ki na hi i sei thlap ding hin ama ho sei da na chun hilaya khut je lam ti to chal mel chi na ki peding ki ti hi atta ta a khut a sei na le ata a chal a sei na a hi pon hilai jong hi pathin thu a konin amo chun pan sat na anei kinawin hi chu ga sei lew hen hi chelai mel chi na hi Bible interpretation bol dan chat som chum omin abang chu symbolic a hi adi e ain la Bible pumpi symbolic nga la the hi pon Bible pumpi spiritual interpretation zenga bo la the hi pon abang hi akiji bang banga pom dinga ome hilai khut jetlam chal ti jong hi ama ho chun symbolic nga ki pe hi ji in ti in apan satna Bible chang khatna Jeremiah thimgau le khabu bunga chang thum isima ahile puan riu sing son hin sahi mel chi na chal pang le khutna ding ki ti pen hi ta tu ho to bunga hum ki ji kai dinga hi mit amu thea mel chi na ichal pang la hum dinga hi agin chat hi ding ham ka ti a hi ai lo ai le UID other card microchip barcode na kiti o hi sahi mel chi na hui dinga ata san ngam ham ka ti jin hi jong le a thei kham khama Daniel prophecy in se hole thu phun ain hil chi ji da ka ti ngai hi cho chu sahi mel chi na hin te tia pom na nei ding ta sana nei ding wang hi ka ta sang point ai chu pathin tu het gil na nei tho je in hi cho me ama jong hlep hlam ding chu ka ta san po nei e chan zuwa ka sei bonga chu hitabang sahi mel chi na ta san nei hi Bible pathin thua ki bul phun nei lo ho ki hil ngol na hi bowin ya chu pon riu sing su hitabanga alam vei ning mang chu ka ta san po nei sahi mel chi na hi physical mark ham a hi lo wa hi le symbolic representation ham ti hil chit na ding in pathin thu hi ama le ma ki hil chit sa ngai jin ai ve sanan sim til chun sim tila tu sim ma sa pen ken le abel u chate ni tu sim chi ni hemen wang si ta in ken in anau pa sa ne that khata in hi chun pathin in ken chunga thu tan ta na he yo la ken in ki si na nei thi ta po in pathin lagau thingin ako na chu ana sa ta point hi chun pathin anu ngat in ken cho wa mang tan hi cha ke pa chun ken chu lagau thing pi na chang theilawin om ta in pathin nung sun mi ong ta in ama khanguya hung ping do si chu pathin to ki de nam mi te ong pe ta we nei
ยาชีวิตที่ไงเลยฮิจิป้าชูปะทินละก้าวทิ้งเงินอาดาหัตายที่เฮ็ดสิ่งนั้นเงินปะทินเกณฑ์จงอาจจะเมลชีนะขัดนี่ก็ยิ่งนะเฮปะทินทุนี้ตีนเสียนเกณฑ์หินเป็นจะจงอาจะสกีไว้เกียผู้กิเลดิ่งอะฮีอีดิฉันก็เห็นเลยอัตโตขับเป็นนินอัฐาลุนะดิ่งเงินเกณฑ์จงอาเมลชีนะขัดปะทินนะก็ยิ่งตายอะตีนะไอเลยฮิลายะทุดดิ่งอาป่วยหมัวเป็นจุอีเพิ่มติดยังไงเลยเกณฑ์จงอาเมลชีนะฮีอัจฉริปังโตขุดหัวมูเทดิ่งอาเมลชีนะกิจิโฮอะฮิเดมเฮ้ยไลน์ไบเบิลจางฮิจงเลยเกณฑ์จงอาเมลชีนะเป็นฮี physical mark มูโดเทียเมลชีนะอะฮิติฮีซิมโดเทดิ่งไบเบิลอะอีมันจำปอนี่ยาชีวิตดิ่งอะไรเกณฑ์เมลชีนะกิติเป็นฮีลุงทิมลังอามันทุลุซิมนะโตอาหินขวาอัตโตและธรรมะโกนาปะทีนอเมลชีนะโซอเวสานาลำปังโซอันเฮียตีเฮกิจินตันอากิโมนี่ตาดูลำปังอาปะทีนเมลชีนะอากอยปีโฮกิเซนาตัวกิสัมเกยนะอิมิจามป่วยที่จูปะทีนตุติงเอมูโดสาวเฮฮิจิมันเจนะจูBible ฮีอปุ่มเปีย symbolic interpretation ไอ้ละเลย figurative interpretation กิโมบอลบอลจิงฮิป่วยที่ฮิป่วยริวสิงสุนินมัสเป็นอันเฮดทีมดิ่งอินก็ใส่ดอกโนมินsymbolic อาศัยลายมิน literal interpretation boarding เอามินอามาฟังเฮดดิวขัดชูดังหัวฮิตุโจมินหาใส่ดาตังกันดิ่งเดนิลเลขบูเลทุพนเลขบูฮีเฮ็ดดิวขัดชู apocalyptic literature อะฮีอินอามาที่นี่ book of prophecy ที่อาจงกี่เฮฮีอดีดีทุพนเลขบูฮี100% ละ 90% แต่บางฮีปะทีนี่ symbol อาศัยฮีดีก็ใส่ดอกโนมาฮีแต่สารดิ่งอิน example ละจุนทุพนเลขบู verse ฮี400 วาลเบบซิวขันฮีมาฮีไอ้ละ400 วาลเบบซิวละหิน200 วาลอเกะขัดวาลแต่บางฮี Old Testament Bible จางหัวกิลโซนาอเวลากิจิลุดกิดฮีดีก็ใส่ดอกโนมิยาจูอลังขันอาศัยดิ่งอาจูทุพนเลขบูอินเฮดทีมโนมาฮีเลOld Testament อากิเซโฮอามาสเป็นอันเฮดทีมง่ายฮีดีก็ใส่ดอกโนมิOld Testament เฮดทีมแล้วว่าทุพนเลขบู interpret บอลกูกิติฮีลำทุงมองเราดิ่งฮีนี่ยาจูตูไลคริสเตียนตั้มแต่อิหะสำนักเป็นจูทุพนจิลนับูอิติวินอันละ Old Testament ละงาปะทีนี่ปีเสียมติโอเฮดทีมเราเบียBible ปุ่มปี Bible จีดันปะทีนทุกิฮิลดันบุลาปะนาซิมติลาปะนาGenesis ปะนาปะทีนทุกิฮิลหงจีดันปะเฮดทีมเราว่าทุพนเลขบูฮิลอัตัมเจหินทุพนเลขบูกิฮิลฮีโตนะโตกิโลวาทุเซตัมตาจงก็ไม่เห็นนะฮิตบังมีหัวจนปมเทละเทดิ้งขัดจังก็เสียดอกเทเลยเซจีวินทุพนเลขบูเอวข้างหงทุงเนปอยปะทีนี่หัวบุงละตัวเจ้าตีเลยทุงดิ้งหิตีงันนะอาเจว่าทุพนเลขบูซิมาป่วยหมดดิ้งจงฮิลโดเทตลว่าก่อยมีปีหัวก่อยนาวตั้มตาไม่ฮิจู diabolical teaching กิติอินเซตันทุยหงลุนามีปีลำไว้ไอ้ตานี่ไอ้ละทุพนเลขบูก็เสบังพัดนุ่งมีเตียดิ้งปะทีนินป่วยหมดเป็นอะไรดิ้งเยซูคริสต์ทุพนโดอัตยาปีอินฮิจิจอนเลขบูป่วยเยซูคริสต์ทุสิมบูฮิดีก็เสดอนอมยาจะทุพนเลขบูฮิอาซิมาซาจุยจันจูอันนู้นมาฮีอาเยจูพาดอันไหนตาเจนอติจงละจางขัดลังจิชิมบุ้งขัดจางขัดลังหัวชิมดิ้งอะไรปะทีนอ่งลุงทิลุงสุบะดิ้งหัวจูอาเฮตสาฮีอติยาจะทุพนเลขบูฮิหัวดิ้งตูพัดนุ่งไอปะทีนมีเตียดิ้งกิยินนั่นดิ้งเลยเยซูคริสต์องกิดิ้งหัวดิ้งทุพนเลขบูจิลจินเราอป่วยหมดอันฮีปะทีนทุนกิจินสลายหมูสาวอินเฮดทีมเนี่ยป่วยหมดมาให้ดีก็เสียดอกนมเฮตัวเนี่ยทุพนเลขบูเฮดทีมเราหัวจ้าเฮดทีมเดียวจอมกิมตากเสียนมจูทุพนเลขบูนับบิดอยจีเพิ่มติดไงเล่เยซูคริสต์ให้กาลจูปาหินเซตันให้กาลลปาหิที่ทุพนเลขบูนอับบิดอยเป็นอากอนมใจดีก็เสียดอกนมเฮฮิจิโตกิโลนาจูทุพนเลขบูสุงาสหิเมลจีนะจงเฮดทีมโนมาฮิเล่โอเทสมินาทุสิมสุสาปะทีนิงเกณฑ์สุงาเมลจีนั่นนี่ก็เป็นจูเฮดทีมมาฮิเล่ทุพนเฮดทีมเนี่ยงัดสาบีขัดอาปังกินเองนะเวสานัยเมลชีนักกิติจูตาสัจจงอาไกเทตาดูตัวมันฮิป่วยดิจูเกณฑ์ตุสิมาโกนักกิมูเองฮิจิตบังอาจจะเสียเมลชีนจิตบังมาจงฮิดิงฮิตีนายเสียเมลชีเนี่ยจงจู physical mark ตาซาตาดูตัวมันกิจิโฮดิงฮิป่วยอินไอ้ละลุงทิมเละจอนเละขนาปูโดนลำปังจงฮิดิงฮิตี
ki chin selai mu sa we chole thu pun le khabu ahi vet tingai le sin khana sigi ho sumleng sigi ho jang ki mu nei ti sumleng sigi hong chen he thin kit no mai le pathin old testament na Egypt ma gamna sagi ni lansa som hyong le api pen ju sagi a ju sagi ka ti in hi ju ti sim hong ju het ma sat kit ngai za le sin khana sagi na a si som le ni ho aman ta le subkon sagi ho cheting ta le alu sagi aki som ki te ho tamta sim sen lo me abona symbolical ase me hi choi o si hi old testament na ko na ki sei sangan adidia Daniel revelation ho sim ti ngai le het thupun le khabu hil chin ning chabi tam ta me ya ju thupun le khabu hi pathinin a chabi nei code what ne ya dinga symbolic presentation a thugu tam ta ase lo ma in bible le khabu dang ho si hi het thim tinga le a chabi a pang hi diga sei do no me ya chu prophetic code nei puma revelation hi study borzi ding hi diga sei do no min hi ju thelo lai si wa thupun le khabu hi literal interpretation bol gu ti win sei gu lew han il che thei mong mong lo di hi ti ka sei do no ma he hi so hi ta hele azo la nga sahi mel chi na ka sei chu i het thim diu ka ta san ta ne sei mel chi na ki ti chu avel sei ki lang a bai the pe na sei dinga pathin dan thu banga sanga mihim dan thu zo ngai sa na zo cho hi ai chule pathin dan tu pi banga chon mi ho ki het do theina le mihim dan tu pi ngai sa zo a chon mi ho ke do theina pen chu sabat le sunday init wa ko na he kilang a hi ti ka sei do no ma he aje chu ka sei ta in hi chini khute ni a hi ha chunung mi ni athunei ding ki chu me in khat chu vanale simpa ni gup sunga na tonga ni sagi nya choldu pathin cho hi in khat chu hi le satan a hi kin in a he achu te le sabat le sunday hoi chi pen hina nin ham hi chun koi zo chi be na bu a pathin zo chi be na bu ham satan lang zo a chi be na bu ham ti chu a phun no ding pathina ding an din ham satena ding an din ham pathina ding an ki ta zo ham ai le satena ding an ki ta zo ham ki ti chu hi sabat le sunday na mana ko na hi ki phung do ding hi aje chu hi te ni hi pathin dan tu pi ni le mihim dan tu pi nit na vet sa na hum hi ding a he hi to banga thu ki hil na hi thu gil ta hi in ga mo het do chi the zong ai wang wei ji point pathin thu a thu ta ngai lu na nei ta ho buin thagau thing pu hi na puma study bol ting le ki mu do thei di ka sei do no ma hi ai la to sunday mong hoi sei mel chi na nei hi ta ve te nam dat na ki bol a hi nai po in ama wang thu phun le khabwa ki sei sahi ma sa le sei nu kha pen te ni khun wanu le sit mum pe in thunun thona pathin dan tu sanga mihim dan thu zo dop sang na dinga sunday lo zo ai pass lon ting le hi chi phat ting le chun sahi mel chi ne pathin mel chi na hi hung ki gi khen pending hi ti hi ka sei do no ma he chi sei be ding tam ta min hi zong le hi chan chu het ding alom chan hi ze in hi chan chu ka hin min pha no ma hi ole so pite ho apan sat naw hi ti chu hen tuin anil na in bible ko nin ga su tham go lew hen ama sa penin anil na dingin sabat hi koi ho he nga pi ham isim do na wa chun exodus bung song tum la khat lam ibe na ile israel te he nga uteng le koi ho heng mo nga ki pa I chan validity nei ham kum kho a pathenin ama to son ho israel son ho zo sikka dinga mel chi dinga pe tel ezekiel thiam gaw long ega sim do na wa chun gam thima ka hin pui do in ati egypt gama ko na hin pui do a gam thip hin thut ati le nang le ke chu egypt gama ko na pui do ki hilo gam thip ga long jong ki hilo koi ho ham thung ho chu israel chate he si israel chate gam thip la hung thun wa chun pathenin ka chona dan zo se ka het sa in ka vet sa in ati he hi che chona dan zo se a chun chol nga ni jong chu api tha in ama to ami te ke ka kum kho adinga ati ji achun ahilla hisilaya api na ho ahin nang le ke zentel te ipang po ve ti hi ki che ta jengin akimu thejin ahi sabat ni ho hi koite hi nga dinga pi an hi ham puan riu sing sun sia ko na iza danu chu zurati hi nga dinga bo ki pi a hi akiti na hi chule nuizan ta sa na ji kha chui phem di tinga le sabat ni khu do da la nil kal ji ho hin
Israel te chu pathinin Egypt a kon a hin pui do a gam thip gam a hlut na hi in nang la ke wang hi Egypt a kon a pui do hi poi hi chi chu sabat ni hi ai ho ading hi poi tia hung ki sei ji hi ni za ka sama ma jing ji na he so piteo hi ta bang Bible interpretation ki bol ki ti hi di thei mo mong hinam ingei tu ki ti min ka phung do no min chule puan riu sing sung jong ka do nom a hin a he ai le chi ta bang cha chun Bible hi tin kin jong interpret ga bor kit len Bible le e ho ading a hi poi pathinin zu te ding bo ani pi hi ti win e ho ading ka na poi tiling ipom nom di wem ai la Jesus Christa hi zurete ding abo hin ai ho ding a hui poi tin ki se lang ipom thei di wem ipom nom nai sai lo ding o a hin a he ya chui ta banga pan satna ai lo hi ta banga argument ki bol ho hi Bible la lo Sunday ni khu nit na mai dinga pan satna ki bol hi bo win thuta hi lo hi ti ka sei do no ma he hi ta banga pan satna nei ho hi heretic sa hi win kal kiti ho thu sei dan thomi ho hi win hi ya chui ta banga thu seya haubung minil ho hi kaltik haubung hi ve ti tu nya ka sei do no ma he sabat ki ti pathinin zurite ding bawa ani pi hi po in ain la chi hi mizo si dinga pathinin ani pi hi mark bu ni chang som mil sagi na chun chornga ni khu chu mi hi ma da ki sim hi ti hi ki sim no na he kilaya mi him ki ti hi zudo ho bo se sei na hi po in Greek power chu anthropos ki ti in his to human being mankind sei na hi na he aju ta la sim ti la pathinin vanule sit pumpi population ada ane sim masat ben cha adam li if ani in adam li if in pathin chana thol hona pathin chornga anya ki chorbanga ki chol hona pathin ni gup sunga na to tabanga ni gup sunga ni to hlan ji he ichabanga chu adam li if cha ten jong anu la pam cha in tho kitwa ain job su ke kitwa abana pu Abraham Isaac Jacob ki de lo ke ti ho zo sin jong pathin dan tu pi banga chonova pathin chonga ni ku thing ai ni su ke in balin New Testament langa imu bang min Jesus Christian chonga ni nin abal le ex so cha te le khabu khu simai le so cha pol hon jong chonga ni khu ni na aban ta le hobung ma so jong chonga ni khu ani dan avial vela sim do them su ke in nil gul chi hi lo hi ti ka sei do no ma hi na hi ya chu chonga ni khu nil kala daudal ki ti hi khat hobung ta san na thu ki de hi po in pathin nigup sunga na tonga ni sagi nya choldu vanai si simpa pathin chonga ni khu dona a thu sei zo hi ve ti ka sei do no ma hi chule puan riu sing sun hin gentile ho hin Old Testament lai phajun chonga ani ni kha po ve ti na hi chi thu ta hi mo mong ham ka ti no me na hi ai chu Bible Old Testament ho sim ti nga hi le adi de chonga ni dan thu pi ho sim ti nga hi le Israel te ko mang khulai leng elo le hung ku pe mi ho zo si hoyong chu gan cha yong le khupe mi yong le chonga ani ni ding he ti chu kiu choi point Isaiah bung som nga le gup chang se ginan ki chi ta na sein chong le gam dang mi ho hi gentle te sei na hi in acham ta wa pa kai ki zop man ho amazon le ding ngai to pa kai mi ngai lu de ya chule amal ha cha hinom ho chonga ani khu ni jing ho le asubu lo cheng si ati na ya chu gentle te nang chonga ani khu ni jing ve ti hi ki chin se la mu do the hi na hi ya chu Bible tu sei hi ta san top jing hi ti win adang hi su nil to nil tho da ji ti ve ti ka sei do no mai ale tulung tha a ho bung mi te dinga chu pathianin ipi ham Bible ga ve leo hen FSC bung li chang som thum na evi na hi le thad do ni kho a dinga ma hor na ki nam naw lagaw thieng chu lung phat mo sa hi un ati so cha polin FSC mi te ho bung mi te he nga chun thad do ni kho pakai hung ni kho teng le thad do ni kho a dinga nang le ke hu hing cham kim chan ni kho a dinga chun mel chi na mahor nam det na pa kham ga na pa chu lagaw thieng chu hi thad do ni kho a dinga nang le ke mahor e ki nap na e ki mel chi na teng le e ki kham ga na chu lagaw thieng hen sol nga ni sabat ahita poi ti chu kiche ta jengin hilaya konin ikimuki na bin ai le lagaw thieng mo hala ki nam chung sang thu hi sopi andrew chen hin sei do kita in ya chal lagaw thieng mo hala ki nam ki thi pi sei na ham hi chi hi pu andrew sing sun phata hin gel kit in lang lagaw thieng pi na chang poma pathin tu ta he them thei ding lung kon hing hong ding in pakai menin deisa na ka hin thu min mas pena ka sei nom chu lagaw thiengin lagaw thienga pathinin
ami te mohor anam hi mizo sin ke pom so ke ya koi machan ki nil kal lo hi in Bible hi chi se yang chu hello koi ma kim lo hi ti hi ka sei do no ma he so pi ahin la sahi mel chi na nei ki to hi koi ho hi ding ham iti ti ngai le sahi mel chi na nei ki to hi hagau thing pi na chang ta lo mi ho ki sei na ai ve sa na kein ho ta bang na kein ho ta ma pathin nung ngat ho aman ta le sa faro banga pathin lagau thing pi na nangzinga alung ta sa ho stale judais karo banga chon sit ki si nom ta lo ho chuting ta le sol leng pa banga lagau thing ko na chun chuna azona kia pathin ngai lut na lap lal ho na hi ta be nei hi chot bang chu sahi mel chi na nei ho hung hi duty na ai ya chu sahi mel chi na nei ho hi pathin lagau thing pi mi ho hi ta lo ding hi ti hi ka sei do no ma hi na aje chui pi je nam hi ta bang ngai lut na pha na pathin hi ta bang hu hi na pha na pi lai ta hi amo hin pathin dan thu do na amanova ya chu mo dinga lung sit na ko chu pathin a hin kha ding lagau thing a hin da ha ding hi ta be nei i tho do chi chu sahi mel chi na nei ho ngi dio hi alang khana pathin a mel chi mi ho chu lagau thing pi mi ho pathin dan thwa ke pa na nei jing mi ho a hi kit be nei chu lagau thing ki ti chu pathin dan thu banga chon pathin a hin a hi bet sa na in Adam le Eve banga pathin lagau thing pi mi ha pathin dan thwa ke pa jing mi pu David banga pathin dan thwa ke pa jing mi pu Daniel banga mihim thupi sanga leng thupi sanga pathin dan thupi gel kho zo so cha apol hole seji ho ta banga pathin dan thwa ke ta na nei jing mi ho chu lagau thing pi mi ho hi bi na hi ya chu am ho chu pathin lagau thing mel chi na changa hi bi na hi lang khan a het be pending ki sen lang hi le mit amu thailo pathin ami te amiel chi nei lagau thing hi in an la polama mit amu theya pathin ami te amiel chi na hi adan thu banga chon na chornga ni khu thing nit na chu hi ti ka sei do no ma hi it's just simple ta bailam ta het theina chu hi chule het ha sading jong om ning ka ta san po in ichkal wala chu lungdan na in jing na lai wa hi jong le olo la isei be na lai di hi ti ka sei do no ma hi ole so pite ho tu na ba na Sunday chu sahi mel chi na ham ahi le Bible in sahi mel chi na chu nikhwa se ham Sunday Saturday Monday ti ase ham ole iti ase ham Bible a konin hichaga hil chet na dinga chun sahim i het anga jin sahim ti hi koi ham ti het nu nga chutia Sunday chu sahim mel chi na hi le hichilaya sahim chu Sunday mel chi na hi ti sabat nit hon ase na ji pen ta uchu ama ho hin pop Catholic pop hi sahema agel ji u hi he chun pop hi sahema agel ji ovin Sunday kiti hi pop thunei na a ko na hungki mangcha a hi ji inle Catholic Roman Catholic ngo thunei na hungki mangcha hi ji a hi ri Sunday mang ho zo se hi pop sahim chu amel chi na anei hi tai ti a pan sapai pai hi ji ohem sahim apot het na dingin pop a hi le hi lo jong i sei chi na ding hian lang Sunday chu sahim mel chi na ham hi lo ham ti sei chi dingin dong hilaya hin chom lang je nga iga kai khom di win video saulun be asaw be se lo na dingin Antichrist kiti Krista do pa hi Daniel bung sagi le thupun bung som le thumle bung som sagi no ahin kichin tan a ki chin thei jen ai masang laya chu pagan Roms kiti le papal Rome kiti mangcha hi Satan in hobung sung Christian hola hi persecution na satana hin to a hi le hobung chu sunim ta sangin hobung lengam chu keli che no min Satan in ani tingzo po ni chun persecution a Satan in pathin mi te khamzo lo het phat in a strategy hin khelin chun hobung papal Rome kiti achun Satan hi vanti limle melbang ahung pan sata in hobung sunga hin pathin min putho Jesu Krista min putho Christian min putho ai wanga asung langa achon athu se la sa yo si ju pathin dan thu to kido mit am ga mo het do chi the hitalo khata hi doctrine hi hung pan sa hi ta nei ye chun Satan Catholic Church hung pan sa ke pathin Christian kam sunga
doctrine phalo tam ta ong lut ta in vet sa na ding chun persecution ta hi an lang jong le doctrine a pathin do nai hong ki pan ta in vet sa ding chun milim ho na ho ain pulut tan church sunga idi chun pathin Shane's lim ho Mary lim ho idolize bol ho za chum chong lut ta in aban ta le pop infallibility kiti pop hi thil sukil thai poi pop hi pathin to ki bang hi Bible bangai chono hi in ain la pop min ase dung zo Bible ki ji hi tia pop hi pathin to ki bang liwa gial na thai doctrine jong ahong lut ta ai chuting le hui sita ta khat adang ho chi phem ti ge te ngai le praying for the dead kiti ho na aban tal indulgence kiti ho aban tal confession of sins to the pope kiti ho na aban le Sunday ni khu thieng nit no hi tio doctrine ho hi hung ki pana hi ta in mi na hi tai ga vet dinga chu koi ma chain chi hi pathin mi a hi po in pathin mi lo hi poi ta se khan thei dong hi ta lo na lim chi vele Christian min po a hoi tho phana phajing gan thei vai cha ngai ngai lu tho ai wa doctrine pathin dan thu do nai satanin ho bung sunga hin pu lut pi hi ta nei ya chi vet ti ngai le chi no tin nu hin wa nu le si pom pi hi aleng pi zuwa a kham ngol sai dai ti chu ki chin sana Bible prophecy chun ai hil chi no he hi ta bang ho bung chu pathin tun do ho bung hi thei pon tin satan tun do ding hi ti hi ka sei do no ma he aye chu Daniel bung si chang som ni langa na achana sein hi chileng pa chun kumjong dan thu jong in khial ding ati hi chu Catholic Church in ki chi sela ain gui thun sa hi ya chu Roman Catholic Church si Antichrist Church sa hi ti tu na ka sei do no me hi chi hi kein ka sei jing dan in la hi win lang masang lai church reformer ma so zo sinong Catholic Church si Antichrist sa hi ti ki chin sela ni sei jing sa he ye chun evidence proof na ding in church reformer ho in bom hi Antichrist ti now evidence ho hi neu cha cha hin sim do in kate ama spen ading in John Wycliffe ama hi Catholic scholar ni in ama na say na chun we suppose that Antichrist the head of all the evil men is the Pope of Rome aniti na hi Fox Books of Martyr page 19 achana say jana he ani na John Huss kiti 1372 to 1415 ke ka anumpa Fox Book of Martyrs page 19 na mama chitin sekinin the Pope is the Antichrist of whom it is written that he seated in the temple of God among the people where Christ is worshipped atin ai amale Martin Luther yet so ke in reformal adinga na sapen the teaching of the supremacy of the Pope shows the forcefully that the Pope is very Antichrist who is exalted above and oppose himself against Christ atin ai amanle John Calvin amahin asay kit na chun Daniel and Paul had predicted the Antichrist would sit in the temple of God. We affirm him to be Pope ati English power kisimi he so ke do kata asenin mijo si kham che ba educated hi so ke tawin English power hello yung Pope ni John Calvin jong Pope hi Antichrist hi ati amale Thomas Cranmer chun he didn't say in Work of Cranmer book volume 1 page 6 to 7 achun amai Anglican hon in he didn't say whereof it follow Rome to be the seat of Antichrist and the Pope to be very Antichrist himself at the he abala John Knox kiti the Work of John Knox lekha bu achun he didn't say we doubt not to prove the kingdom of Pope to be the kingdom and power of Antichrist and it he abala Roger William amahi America da Baptist pastor masapen in amachana say na Pastor William spoke of the Pope as the pretended vicar of Christ on earth, who sits as God over the temple of God, exalting himself not only above all that is called God, but over the soul and conscience of all his vessels, yea, over the spirit of Christ. Atini. Yan sa Pope hi Antichrist kitia kitsi ta na say kin Man let John Wesley, Methodist pastor pastor hitin na say kin Antichrist and his 10 kingdom. Di achun alekha bu achani tin say jan he it is that exalted himself above all that is called God or that is worship claiming the highest power or that is worship claiming the highest power is the Pope of Rome in kitsi ta na say jan abalan akon the Westminster Confession of Faith kiti hosan hitin saving there is no other head of the church but the Lord Jesus Christ atini nor can the Pope of Rome in any sense be the head thereof
but is the antichrist ati Jesus Christa ti lo hobung lubu koi mam theipon Roma pop jong hi theipon antichrist hi ati ya chu so pite ho hi chu hi in Roman Catholic le pop hi Bible in kitchen sera antichrist hi ti chu historical base le biblical base a kahin sei do nom cho hi in ke ma ngai dan ka sei poi ti ka sei do nom hi ole hi chen chun pu Andrew Singson video don but na ka sei chu hin chai in cutting ichana ha video ki chai po in a video hi phabe om ben la in hi jong le adang si ho kain sei nom lo na je chu ka video anuya a link ko koi te ni sahi mail chi ne video ka sei pen le Bible thim gau thil mo USA ka sei na video te ne abona ka don su ke ta in ya chu ka sei sa ka ver sia phat ka su mang ding jong lalum ka sa in jong le angai ho ya yong chim ding hi ya chu aban video ama position a sei na pa Bible prophecy the kham kha interpret abol na pa ko video da nga ka sim chai sang ngai ta ya chu ka hin don loi ta in aya cho ma din na me tan yong le 7 day Adventist ki hil ta san thu nil kal na in sei pen le anil kal na sei pen chu hi chana chu ka don but ho apoi mo si chu ka hin don but ai ta in a thinglal I ma cham poi ti ka sei do no mai i phat chum pi de ka ta san su ke in hoi chi pen zo chu Bible thil to kinai zo a ta san theile mu chit na kinai zo ham ti pa chu nongo sile phet nan jong na mu chit su ke de ka kinia mi nai tu hi ngai dana ki mo sei sei po in ain la Bible historical facts ng zuya thu ki sei hi di ka sei do no me adi dia antichrist le mark of the beast sung chang hi topic poi mo ta hi in phat nu nga pathin mi ten his Jesus Christa hung ding nga mi ho dinga he chit lo wa hele he chit lo wa kho khat hi dan hi poi mo ma jing thu pi hi je achu hi chi he chit te nga hi je achu kizil jing a he so pi te ho hi chu ta bang ho hi tu lai Christian tam tan he angai poi I pin tha po le ita san po le a phai tia mo lung mun zen jung jing omin hi tho ta bang chu I lam thun zo lo di hi ti ka sei do no mai ko la Christa ta sana pathin to ki bul phu lo si chun pathin tu ta ki sei hi a he thima jong la pathin tu mabana thilung lung ding pathina sei ho hi hello wa lo di hi ti ka sei do no mai so pi Andrew Singson hin mark of the beast chu sahim khat ung do sahim lengam khat organization khat ung do ding hi chu organization a chu dictator khat ung do ding ati hi chu Catholic a hi in aban ta a dictator chu pop a hi ti hi Bible prophecy ki chi ta sen ai la pu Andrew Singson hin koi pen hi dingam ti hi akhum khana a destination hi a khut do thei pon ai prophecy study ki bol pa hi Daniela se hole tu pona se ho hi ATM chana prophecy study ki bol to akiba na tam ta min ain la achai na pe ni hoi la nga pui gu ham ka ha po in ya chu a ending point a chu na pa hi a pi thei po in hi chu a ki chi a hi po in ki lung dong zo chi a hin ain la ATM chana la hi chi sahim hin hi chi sahim lengam hin hi chi sahim number hin chi sahim hi tio ki chi chan ki sein chal pang le khut ki tio chu lungyal ngai tu no ho in Bible hi ta interpretation a pathin tu ting hi ta I hil zo tio ki chin sar ki sein ya chi vet ti ngai le a chu na ki chin chat pa chu tu hil ki chi chu hi jing ti ka sei do no me ya chu cho lo si chu a phat chum na ding ka het be se ta lo ya chu awal si ko ka hin non bu ta lo hi in a poi mo cheng si don bu thei cheng si wang chu ka hin non bu a hi ta isu ga sei do no in sei na wa hin sei hil a linglal tam ta jong ding in hi jong le I sei kham hoi pathin en alengam ma chala ding in phathei bo pi han lang kanam mi te ho pathin thu ngai lui te ve thu ta khul pan tai ti ve igam sungi hi ilam vibe ta ve so pi te ho nang ma chin pathin thu ne ki sima pathin tu ta na ki bul phu lo wa hele hobung ta san chi pi ne me mi tam ta I hlom mangam de hi ta nei Jesus Christang loi ding hi ta in ata ale alem ki khan choi ki khan thieng che ding ki sep chil che ding ai ta in vanui le si ki chen ding pha jong anai ma jing tain Christang ne ding anai ma jing tain I chanan si ki gooding in kanam mi te ho si ka hin tem nom be nei ATM channel hi straightforward message ki phone na hi in thu sim mai ngai nom ho ki til ho na mai ngai nom ho ding awang chu ngai ha sa tam ta jong mai thi ai la thu ta jang ke hol nom ho ding a platform nu hoi pen le phapen hi ding a hi ti ka sei do no mai thu ta ki pui na hi poi mo in thu ta min nga hi ngai ha salen nang
นัลเฮจิจงเละทุตาฮิโปไอเละปะทินตู้ฮิโปเละกิสานงำไงที่ก็เสดอนอมเฮก็เห็นความก็จีปีขัดจีเพมตีดีไงเละใส่พัดนั่นเละมินทันนัสางเงินทุตากิลหันพอโจยก็ตีเองขัดเวทีเลยทุตากิที่มินจีโจโปอินยันลังฮิจงเละมินจีนัสางเงินทุตาโจกัลเฮงโจยตีฮีก็พูนดอนอมเฮอีจันชูเฮียนตินมาบ้านาจงวิดีโอซิมเบจิงเทวะทุปอยมอตาตาบานบานาหงกิเซโดจิงดิงให้อินดำนั่นเละผัดไผ่ในจิงเทนในหินตาวปีจิงมินลังกัลซุงคอมจิงฮิตีเว subscribe ในโลหันจงใน subscribe ปีวินหาตาอินฮิกำซุงเละอินำซุงวะปะทินทุติฮีฮิลหางฮิตีวินเซพงฮิตีเวทีก็เซโดนอมเฮปะทินผัดเทโบปีตาวเฮน